Aqui é o systeem de Nijmegen, Radboud Hospital in Nijmegen, a bimpa de 7 jaar Aruba. O team consiste de 3 pessoas, Dr. Nienhuis, que é kaakchirurg, nós temos Marianne Kloen, que é schizisverpleegkundige, e nós temos Veronique Borslap, que é ortodontist. Então, nós temos bastante coisas, nós estamos em total 32 muitas, nós estamos fazendo controle se canang, o conta baiendo canang, então aqui tratamento não mestre ainda aqui com não falta. Muita de mais young todo tem ano e nós temos muita de 22 anos também que nós estamos ainda. E aqui está único também para sobre aqui nós estamos fazendo uma operação para promover viajar na Aruba, com o cerramento de cac, dus de hueso de cac. Essa é a ordem assim, se cada 2 muitas, ayer, antes é bem hobby bom. Ongeveer rond de leeftijd van 10 jaar moeten we nog de kaakspleet sluiten. Dat is heel belangrijk, omdat dan het laatste gaatje tussen de mond en de neus dichtgemaakt wordt. En de tweede reden waarom het belangrijk is omdat daarna alle tanden en kiezen netjes in een rijtje kunnen worden gezet met een beugel. De spleet en de kaak sluiten we het liefst met bot van het patiëntje zelf. Dus we kunnen in de mond een kleine opening maken en dan uit de kin een klein stukje bot halen. Dat stukje bot kunnen we precies op maat maken en in de kaakspleet plaatsen. En dan zal het in het lichaam netjes vastgroeien. De nummer die turi mucha nang, nos patiënt nang, pero também de hospital nos que agradeci is het team die Nijmegen is het team, maar op mes passou essa aqui tá algo mais bonita mes e samenwerking com nos team para hopi aya acaba, então nos espera que o seguinte aya não nos possível cooperação aqui. Mas danke. Graag gedaan. No sempre